Hremhmun soi hi chuan no pan lai mi thla a alang war mai ka no pan lai chuan ti hian ka ngai to thin blade sei to chuk to ka ke korte min phel ti ranga min tol thak ti rang tin Peter putar le no pang ha nei lo chu blade an se ti ranga ni lengin an pot charang meidi la min pai om sia isua in betera kha mishing man tu a siam sia meidi la le na lo denganga vantir ko hoin chome a min mangang ti ten Ziaktu tharau hrim theile theilo seilang mi lo ti in shidonia seidon po ni ila Ziat ka nei lo hrim bok engsa khuwa mai po hian ka thi nuwa helei taksa hi toiral vek ma se helei taksa tinung tu tharau hian kong pahni chau khoyemu zok azo don ani ti ngai dan nget takaneya chu kong pahni chu vanram le Hremhmun ani Hremhmun kal tur chu helei midang te ta na noksak miswalte pathian thu zom lo mai ni lo pathian ngai sak lo ba ka ma ni tharau hralte le chi hrang ani kal don sakha then khadrin dana chuan miswalte le ring lo mi te hremna ani rualin ti thiang himna hmun ani ngal bok ani Islam sakwa chuan Hremhmun hi chong sari zet ni in then khat ero chu ko na sang mai ni in an soithung Jahannam khwar khurum thuk takani laza ringlo mi te heta hian Christian te po an tlate lang hutuma hi Juda le Christian ho tlak na Hremhmun ani sair hi ramhuai swalba ka tunlai zo ram hluar em corruption a in hnam hnoi ho tlak na turani sakar tong trai ngai lo tele magician illusionist te tlak na turani jahim pagan ho tlak na tur hoya khwar khurum mong nei lo Hindu ho ngai dan chuan mihring tharau chu a thin mithi khwa a kala chu khwa chu pitriloka thla tu te khovel an ti a pretaloka an ti bok khovel noi hnung chu patala an ti a thwa sari la ya omani chung te chu atala vitala sutala talatala mahatala rasatala pataal heng hnuaiah hian Hremhmun tak chu omin hemi hnuai le a chuan garbhodaka tuipui a omani Buddhist sakwa ve thunga chuan Hremhmun hi pasari an nei ve thunga chung an Hremhmun ve chu in soi sakna pindan torture chamber te mei alkhur te ani nuai mai ani Tibetan Buddhism a ve thung chuan Hremhmun pariat vot tak hlir an nei thung Christian Judaism ngai dan nen kan soipol nok mai don ani thuthlung hluya chuan Hremhmun ti a lelin Hebrai tong thu pakhat chun chu Seol ani a voisom ruk panga lai alang American version a chuan Seol ati vele maya King James version a ero chuan Hremhmun ti in voisom thum pakhat an letlinga talan grave ti in voisom thum pakhat le voi thum ero kwar khurum pit ti a lelin ani Greek tonga Tartarossa si Hremhmun noi hnung ber fallen an ti mai vantir ko tu swal ho Hremna turani Greek tonga Hades ti hi Hremhmun ti a lelin ni in voisom pakhat alanga Greek tong bok Gehenna ti hi thuthlung thara voisom pahni alangani enokale khabu chuan Seol hi pindan sang paruk omin soya mishing din hmuna zirin heng pindan sang a hian an thi nuwa anom don ani Talmud chuan Juda ni lo miswal te chu an thi in an ral hlen tamai ni in an tar lang bok Hremhmun a ome Hremhmun Lake of Fire hi chatuan mei ti in kan hre thewa chatuan ti na Ionian hi thuthlung thara voisom sari pakhat chuanga amal mala en po in top china nei lama kok lawani science le philosophy te a ti dang lam mai thei chi la ani heklawa tunlai khovel mishing intifing ho te du dan ero ani hau lo kannal pa Isu Krista nge pon voisom pakhat lai alam ti Bible alang chiang em maya Hremhmun om ti chiang tu ber chu Calvary cross panin la li suwa aliam na chan kha ani Bible thu hi apa ngai na lading renga nun na bom hing chuang lo piang te chu meidi la chuan an pai thlata a hreum le na tuarin kan au vonanga mangche in min mut thil tir thei lo anga ril rufim put a har ang che in
chatuanin ril rufim mang theilo tur le he khovela min ti boi tu ram hoi te nen shem kan ni don ani ka thu chu ni sela rongbol tu te college cha kum thum lai training ka pelawang cheu Hremhmuna darkar somni pali tal tuar turin ka thon vek zo kong chewa chu chuan training a zonga thaber a pe zo kong cheu ti in General William Booth chuan a zirlai te hne na a hrila Hremhmun hi thil om tak tak mu meu chuan tlai to lutuk si a hun laia ti tur ti to si lo ani ti in Tryon Edwards chuan a lo soi bok ani ruk ming thang George Lennox chu accident awangin a thia doctor te pon an nem ngetani ma se darkar somli pariat nuwa Hremhmun a trainer ron nung le a Hremhmun wang chu ni lo se hetiang hian chanchin tha ka hril lawang ti in siung ubiun chuan Hremhmun thu a puang bok Hremhmun hi eng ang nge ani chia le meile ka ta kang dil khor khurum mong nei lo kum kho kang meile chedang tam taka soi ni pastor pakhat hian Hremhmun chungchang a soya tangwal pakhat hian kan ngai dana in ang ho lo mai ti in soifel puya soma pastor chuan mathaya bung somni panga chang somli parukhi chiarla isuanen in ngai dana in ang lo ni chu isuan hne na kalla inrem na lo siam puite ati sam eta kanal isua khan chanchin tha mathai ziak bung sari chang somni pakhata khan vanram lu thei tur le thei lo tur chu chiang takin lo soya lalpa mitin zong chu vanrama an lut lawanga kapa wana mi du zong ti tu ero chuan lu tang alo ti tlat mai boka helai chang hi ril takani Hremhmun omna chu hollow earth hypothesis le mithiam ten enge an soi Mark G. Cameron chuan Hremhmun hi le hnuaya nge ani atia tlang kang lawir chuak kamel tam takan ver hnuwa microphone an thlak thla a natua room thom le out thom trap le hathel ri rop te an hritlat maya Siberia rama leilung zirtu geologist Dr. Azakov at soidan chuan thuk tak an ver na chu a vir ta vak maya leichung ril hi arwa huai ani ngot lo chuan chu tiang chuan om theilo ati e an ti bok kumzabi somparuk na vela tang khan mi then khatin he thu hi an soi lang to kumzabi somparia na vel hi alar wang lai takani ome leichung hi mun ro kan ni a chuta chuan mihring le ramsa te po an chengin an soi North Pole le South Pole ah hian lei hnuai luhna zau tak a ko huaw ani an ti bok North Pole lam chu kilometer sang ruk zeta zau ani a South Pole lama chuan kilometer sang li zeta zau a pop bok an ti halia chuan lei hnuai ah hian hmun rok in thuah chawng li lai umin a ringa Swiss mi Leo Fuller chuan leichung ah thuah khat chau om ni in a soi thung Sir John Leslie chuan leichung hmun roka ni pahnia eng thin aron ti ve thung John Simmer chuan chimtop lama kwa hi mel sang ruk bial zeta zau ni in a ring kumzabi sompakwa na top lama soilar tu pakhat chu Cyrus Reed Tit ani a tunlaya hetiang soilar tu chu Rodney M. Clough ani kumzabi sompalaya astronomer le physician mingthang Casper Pusser chuan hekla fel hmuna room thom rap thlak tak tak te trap te le ha thial ri rop te chu mel tam taka tang a hriat thei thu a soibok Jacques Cousteau tui hnuaya thil omte dap chuak tu po in Bermuda Triangle a hre to bok National Geographic magazine hi atheist rol te bot se anina a leichung ril salutuk hi Hremhmun an ti ve top Hremhmun a omlo sakhodang Hinduism a te chuan vanram po a thlan om chuang ho lo an cham rei lo e mai sakhodang chu soi vak lo mai la a chan chu heng ho hi structural inclusivist restrictivist inclusivists restrictive access exclusivists solas Christus universal access exclusivists kan ngai dan emo rilru an nitlat sia etymology Hremhmun hel kan ti chu Germanic Teutonic gods hel leilot le pathian nu atang chuan la kani thuthlung hlui Hebrew manuscript a chuan Hremhmun emo meidil hi a soilang lo hrimhrima Hremhmun ti a an le lin ho hi thlan ti na vekani Sheol ti om general ngot chu mit thi khua tin a ni tlang puya mun nuam nge hre om eng ma ko anei lem lo tin Genesis bung somthum pasari chang somthum panga a ve thung chuan Sheol chu thlan tia le lin ani
thuthung hluya siol kan hmu chu mit thikhua tihna anga ngai mai ila adik ber ome tara rosas hei ero fallen tan bik ania wangin keini tan poimona om phalo ti ngai dan an nei tlang pui Gehenna hi Valley of Hinnom Jerusalem pona bollo paina soina ani luthuk dewila otia hian mithi te hremna hmun hi omlova leihnuaya mithi te torna hmun Hades ti ngai dan hi Hellenistic period hunlai khan Israel te zinga aron piang chuak ve chau ani melbok Hremhmun an lakna masaber chu kigal ania Hebrain Sheol emo Gehenna ati hei hi Assyriologist archaeologist le historian tamjok chuan Sheol bik hi atira Juda le Samarians ho thlan mual ve mai ania anu dewa pui thuna zong nen underworld anga an ngai tamai ani Samarian ho po netherworld an nei ang khan Juda te hian atira underworld chung hi chhni in an thliara mithi tharau hrim kalna le aswal hremna ani Juda te hi leihnuai tharau ram nei nam Assyrian Babylonian Hyrrians Egyptians Hits le Canaanites te karchea oman nia omlo po ani love Christian philosopher Thomas Aquinas te le susum hasa Saint Alexander Saint Irenaeus te po kan mebel theyang Jewish ho hian Mesopotamian ho ngai dan pakhat zok chu dik ti the in mihring so chu thi nuwa shrem ani an ring to a ama po in thi nuwa seola shrem ni an rin na hi culture atanga ron chuak ani ome ti ngai dan nei pon om thuthung thar Hremhmun pakhatna mathaya bungsom ni panga chang somli pakhat hi chu context danga tanga lak angaya achan chu literally lak chi ni lo mundanga enai hilai shunism hi asoi nuala thina asoi hian chatuan hremna lampanga koklawa thina chu topna ani mai panina luka bungsom paruk chang somni pali hi chu tekhin na mai ania tekhin thu hi literally in kan la don ani chuan rorel tu te bungkua chang riat na tanga sompanga kha han en la thingkung po an tong thei don ti na ni chu wangin heta hi chuan isua in mi hne na hril du ber jok chu hausak na hi chandam na ani lo ti ani maya heta hian chatuan hremna lampanga koklo tekhin na mai ani pathumna numbers bungsom paruk chang somthum panni le thum hi chu seol ati hi omzia dik tak chu thlan ti na mai ani chu wangin heta po hian Hremhmun lampang alang lo hrimhrima mihring thina atin zon ber palina marka bungkwa chang somli panni le somli pakwa a po hian Gehenna amei mit theilo atiringota mihring chu chatuanin hrem an ni anga an kang ve hlo ang ti na akok boklo unquenchable fire hi chu a omzia kan hriat angai Jeremiah bungsom pasari chang somni pakwa chuan Jerusalem chu unquenchable fire ti chiat ani thu soya Chronicles bunni na bungsom thum paruk chang som pakwa tanga somni pakhata chuan pathian thu ti hlo tling turin athleng ti kan hria mei al khan akan zo hnu khan atop le a unquenchable fire chuan a purpose ati zo hnuwa atop san ti na ani chu Peter le khathon panni na bung ni chang khata tanga chang thuma po hian ti boral ti amang le a chatuana hrem lampang ani lo annihilation lampang ani parukna Philippi bungthum chang sompare ta tanga sompakwa po boral na bok amang le a chatuan hremna lampang ako bok pasarina Johanat le khathon pakhatna bungni chang sompanga tanga sompasaria po boral bok asoi le a boral hian chatuan hremna akok lo eternal punishment hi Bible teachings a hian omlo hrim heta hian kan soibel lok ange Sodom le Gomorrah kha pathianin chatuan mai na hrema Juda bung sarina khan achiang khang akan po khan meiwa pa an changa chatuan mei pui chu tuna akang hno hlo to lawa chutiang bokin Sodom le Gomorrah mi pui ho po an kang ral vek hei hi ani boral na entir ber jok chu boral na ti hian chatuana hremna lampang akok lo tin Sodom le Gomorrah khwati chu ama ngai sak lo la tur te entir na a manga vota chantira ti boralin thiam lo a chantir ta a Petra le khathon panni na bung ni chang ruka po hian vai vota an changa chatuanin an kang lo chuan mathaya bung somni panga chang somli paruka khan kum kha hremna aron ti le a ma se heta hian agrik chuan punishment ti na angvelani punishing ani lo
punishment chu voi khat thil ani a punishing chu shem char char ti na ani ma se punishment chu one act kan ti kha chu wangin thiam lo changte chan tur chu thina ani a thina chu chatuan thil ani zia ron soina mai ani chatuan a shem char char lam kha soilo chatuan shemna eternal punishment hi chu early church fathers hawin Roman Catholic choisan an du lu tuka wanga pagan ho hne na tanga an adopt mai ani an tia Bible teachings hi uluk taka kan zir chuan chatuan shem nei khoya ma a soilo chatuan mai puya thi thei to si lawa tha tu te bo chian awanga na tuar tok toka pathian in min shem tur anga kan in zir tir hi arap omma ma mo pathian chu ma ina khatani ti ati mel hem hle bokin a hriat ani mithiam te soi kha eng ma lo mai ani heng thu le la zong zong hi science suak anti pseudoscience huang chunga mi vek ani a hollow earth hypothesis hi tunlai thiam na le hriat na hian adik lo ti ati chiang to Siberia rama khatianga thuk lei an ver lawa Hremhmuna tharau mang ang na tuar thom an ti po kha kumsang kha zakwa som sari pahnia thrang fi man siam Bayron blood an ti amian ni ome John si mara thule lapo Jonathan Reynolds chuan US sarkar me unara thapui tho in a thule la le angai dan kha adik lo tian fin fia nge Christian zinga thubel chen do lo tak tak tran funga mang le James Bradley ngapuina dol Charles Darwin athi doni na piang thar Black Sea kama toilet nu ma an mu ararat langa novalong theman char ni khi ate tial galaxy phai roma mishing hniak le dinosaur hniak omdu nan mu ti le dang de Christian te hian an rin na nga chanatan thubel chen do lo an mang war bik ti na ni thayem sakwa hi hlona atanga lo piang ani ti tu te tan fung kha enge mo chen chu dik le ti lo rual ani lo Hremhmun hi om nge ni ti mitam takin an soi kan hreto a ma se rin dan mu dan le thlir lok dan po in ang om love eng po ni se kan tharawin he taksa chwa san hun hi chuan kalna hmun tural nei nge dona kan soi lok thei thil ani lo wangin in ring le kan be se ram thleng theu thei turin kan hun le ni te hmangral ze rang u khai